Prva razmena koja sam bila jeste odlazak u Prištinu i to je negde bila avantura i više vrsta nekog bunta prema sredini i negde sam čula te priče, svi su bili zgranuti kad su čuli da idem i onda je baš zbog toga nekako bilo zanimljivo. Prvi program razmene na kojem sam bio, to je bilo u maju i to je bio program razmene gde smo mi išli u Jasenovac i Petrinju. Bio sam na dosta tih razmjena od različitih organizacija u različitim zemljama, od Crne Gore do Kosova, Bosne i Hercegovine, ali u koju god sredinu da čovjek dođe uvijek je po meni najbitnija ta jedna stvar da se mladi ljudi druže i da se mladi ljudi spajaju. I bilo je mnogo zanimljivo vratiti se posle u naše gradove i negde videti reakciju tih ljudi. To je bilo istorijska poseta, dakle Jasenovac, zločin iz Drugog svjetskog rata i u Petrinji takođe odnos Srba i Hrvata u Petrinji danas. Kad god se mladi ljudi okupe ne može proći bez nekih ovako političkih tema. I bilo je zanimljivo zato što ja jedina nisam bila politikološkinja niti pravnica u grupi, ja sam filološkinja i onda mi iz te perspektive bilo sjajno. Tu smo govorili o tome kako dakle, mi kao mladi možemo da uradimo to da se to više nikada ne ponovi. Kad smo mi zatvoreni u svojim zemljama, tipa u Hrvatskoj, mi ne možemo toliko često čuti drugo mišljenje. Kada vas neko pita odakle ste, vi u početku imate onako cilj neki da kažete, ali onda onako zanimljivo vam je da kažete da ste iz Srbije, da biste videli neku reakciju, onda nam je to posle postalo potpuno opuštena stvar i divan je osjećaj kad posle možete da vidite izraz lica na drugim ljudima koji odu i da kažu pa da, bila si u pravu, uopšte nije tako strašno.